Orere waki wa itina ria keeri ria ndemu ya Karimenu mwena wa Gatundu kaunti ya Kiambu utunganite na mathina karundo, aikari riu marateta ati wira wa moko ndemu-ini no uhetwo andu kuma matura mangi, undu ria ucungireirie marakara ma Mumbunge wao. Gutire wandikani ungi kwamba kwandikanwo mbere tutekete audit ya andu aria mandikitwo tumenye nia na maumite ku na tokwirwo guo ndauga rucio rucine thinacara ndi handu haha tuike head count tumenye andu aria mandikitwo niki ni ari kuna ni aku. Aikari a Karimenu marurunganite nginyagia wabici ya Mumbunge makienda guthurimwo weeru kwa maritwa ma aria mararuta wira wa moko. Nie ne njukite haha ihinda inene kuma ria ndambirie kuria wira haha ndiagite mwaka ithuĩ tikubohoya turabohoya wira. We are demanding our right 70% raw cost and most purpose affected area. Mucaina mwari githungu kiritu muna gekira gicaina cigo ire cia githungu icio ngire gicaina ungeigua ke marehe interpreters tari ungirora supervisors aria kaingi maraka supervision marario gicaina. Rira waki wa ndemu ino warugoragio, Minista wa augite wa thini Fred Matiang'i niaraniire ati gicunje kia 70% kia mawira ma moko mekurutwo ni aikari. Na no gucokera ringi tutire na thina andu angi a kundu kungi kuheo wira tondu riri no uko ugethwo for example mundu wa IT na qualification izi ya maretha ri ciage Gatundu nothi ni makana tima koguo mena rutha guthie theraja Kiambu marareka ni mekuona mundu wina qualification iriku angiaga ri no gwethwo mundu Kenya ni makana tima no ndirona undu very unique hari gutwarithia backup hari gutwarithia gari personal. Tumeongea hapa sisi wote tukakubaliana kwamba vile tunakubaliana kwa serikali kwamba mradi kama huu ukifanywa hapa wananchi wa pande hii wafaidike wapewe kazi. Kiwa ndemu ino utanyitwo kuguna aikari ya kaunti ino ya Kiambu na kaunti iria imirigiceirie ta Nairobi na Kajiado. Handu-ini ha Inoro TV jitagwo Gladys Wanjohi. Utakia retina sege